Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fino yimɓe 10 ɓe ɗama jannangi. Hita wonu dulluɓe. Talibaɓe ɓen hayli ko juuti kamɓe e Isa joomiyo. Si a jangi kitabul mugaddasiyon, a yaada e maɓɓe e nder leydi Israila ndin fo. Talibaɓe ɓen hendige nden moƴƴere. Ko yeeso maɓɓe annabi Isa sellini nawnuɓe ɓen. Fewndo ko toroto be makko wonɗon ka kammu e ko de'ini keningin e fee huutorgol konngol gotol tun e nder deftere linjiila Luka nden himo seppudude talibaɓe makko ɓen e hoore ɗate ndugginɗe ɗen o ari e cahu wonkun hakkunde Samariya e Jalila. Isa joomi wallitolan. Ko ɗum woni ko ɓe yimɓe 10 wonno e ewnade ko ɓe anditi annabi Isa. Ɓay talibaɓe ɓen ɓadike fota ɓe tawi jaka ɓe yimɓe 10 ko ɓe ɗamajan wondi. Ɗamajan ko nawnare hulɓininde fuɗɗorende baadewa lallame ka ɓandu de nanga seraji ɗin. Ɓe ɗamajan nangi ɓen ko radeteɓe ka woɗɗi ɓe wuuray e pammeje ma e gesele sukkude. Ɓe newnanaka foppagol goɗɗo yimɓe ɓen fof no dogude ɓe. Kono kanko annabi Isa o warrali non. Isa faabo men yahe hollitoyoɗon yottinoɓe sadaka ɓen. Rewrude ɗi konngudi annabi Isa immini ɓe yimɓe haa e aaden ardi ɗon golle ɗen ka juulirde e ko kanko woni ko harfina golle doftoru yaagal ngal. Ko yottinowo sadaka on tun waawi jonnude ɓe yimɓe kaydiri seediri tindi fii ko ɓe hetti koncellal maɓɓe ngal. Ɓe yimɓe nangiti laawol kisan ka hoore laawol e tawi jaka. Men sellinama ɓandu amen ɗum selli ndu laaɓi kadi. Goɗɗo e maɓɓe yiltiti ari haa ka Isa joomiyo ayo hewti o jicci. Mi jarnima yo joomi a sellinilan a jonnitilan cellal angal mi weltanike ma fota. Annabi Isa ndaari on neɗɗo wonduɗo e weltare o landi e hoore himo ngalɗi. Hinaaɓe 10 non ɓe sellinama ɓe laaɓi ko honto jeenayoɓe luttuɓe ɓen woni. Hina hay goto e maɓɓe yiltitaaki fii jarnugollan siwana oɗo. Hihi ko goto tun wonno anditowo. Alle ko fi on nun jannirta Isa hande. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.